Sikulotshise besikwamukele godi mbukeli kizonke indawo la sikufunyana khona. Njengoba sikuthembisile esiqephini sethu esidlulile ukuthi sisokufuna omunye godi ingwenya enye sibuya nayo. Sikhuluma ngepodcast ethu lapha ethi sukile buti. Njalo mntakababa njengoba ngikuxoxela ngibe ukuthatha enye ingwenya godi ngokuthatha ingazi ezabelethwa zabikwa yazi kunomntwana otinabelethwa kwabikwe kuthiwe lo sifuna ukuthi abe nento yenzayo ephasina engibuye umdobhalo omntwana onjalo ngikhuluma lapho ngoThando Mahlangu. uThando Mahlangu uzamkhumbula akadinge ehlathululo abekafuna ukuthi batsho ngayo umzuma umuntu ogcweleyo ngaphandle lapha out there waziwa kokapha. Simazi khulukhulu ngokuba mthothozeli welimi nesiko lesindebele. Simazi njengomuntu othi mina angichidi nange inch entweni engingiyo ngibelethwe ngelindebele ngiyokubhubha ngelindebele. Lotshani Mahlangu? Akwande ehlalitho kunjani na? Sivukile mkhalangana. Nina ke Sithokoze. siyathokoza ngiba ungilotshisile nababukeli bethu. Mbukeli akwande ibizo lami nginguThando Mahlangu. Indebele elihlakaniphileko nelifundileko. Thokoza. Njengoba nakhe ngahlathulula mbukeli singale podcast silinga ukuthinda lapha inenge langathindi khona. Sifuna namhlanje sembule uMahlangu simthathe ezwanini siyombeka esihluthini sefokothweni sithole ukuthi kuhle ungubani Mahlangu, kubani uThando Mahlangu? Mina ngibelethwa ngeBhokonoduku, ngibelethwa nguNofanezile noMachila bona basuka eMiddelburg kwaMatsetse mara bona kuhle basuka kwaDlawulala. So abobaba ngokuhlukunyezwa makhuwa bakhamba mina bobamkhulu ngokuhlukunyezwa makhuwa bakhamba bahlala ke bachita lapho ke Badlule kodwa njalo bayachinga ngeMiddelburg njalo. So ekhaya ke ubaba noma bathi nabahlanganako kwathi ngo1974 bathuthele iBhokonoduku kwaNdebele. Indawo le ibizwa ngokuthi sezabelweni. Okulapho wena wabelethelwa Lapho khona. mina ngabelethwa Nyaka mphi mhlawumbe? ngo1985 ngoApril nge9. Siyathokoza. Beletha ngaleso sikhathi lekutana. Iye. Nasi ke belethiwe ke ikutana eBhokonoduku ifika eminyakeni yokuthi kufanele yongena esikoleni. Ithi ngapha esikoleni. Isikolo sokuthoma. Ngabe isikolo. Yazi mina esikolweni ngangena njani Hlalito? Aha. Ngangena ngokuthi bekungase isikhathi sami sokungena esikolweni. Manje bese ngihlizi ekhaya ngingedwa yabona. Mayina umntwana phela ubhoreke. Udadewethu lo unombhede. Yabona? Manje yabona mose imbhede akadile beyinento ezinye ngathi angazi ukuthi uyayikhumbula inguba kade kumbese le yakadile. Yeah. So now umbhede akhe lo unjalo. Manje unembobo. Yabona? Manje ngazitholela umlilo ngiphele ngikutlwebe Embhedena. iye ngutlwebe ngithingise embhedeni apha kuvuthe ukuthi ngiqime ngitlwebe kuvu ngicime kwesithathu kwesithathu Umlilo wabamba. Baba ngathi ngiyawucima kwabhala ngathi ngiyawucima ngatsha ngabaleka ke kulapho ubaleka kwenu ngibaleka kwethu ngikhuphukela khabo mngana nami usikhumbuzo sikhumba lamasango. So now basala bawuqima umlilo loya ngikutshela ukuthi Hlalithwa ilanga elilandelako bangithatha bangisesikolweni. Akungitshele monakalo wenziwa umlilo lo. Vele udadewethu zanga zaba nombhede. Ngiba ngalomsanyana olelesa. Zanga zaba nombhede kwaba kuyongixolisa kwabo esikolweni ekhaya lethu khona eBhokonoduku seyibizwa ngokuthi bayibiza ngokuthi izithabiseni amalanga la iBhokonoduku. So now kulanga thoma khona isikole ekhaya lethu ngafunda usub A bengiyakufika kwa standard 5 then ngemva kwalokho ke ngachinga evukani la ngenze khona standard 6 bengafika kwa standard 10. Mina ngifunda inkolo embili primary ne high school kuphela. Then ngemva kwalokho ke yokwenza ama call center courses because kulapho bese ngikarwe yi communication le ngoba ngathi nangikhulwa kobe ngithanda ukulalela
i-radio bengilalela kakhulu FBK because bekangikhuthaza naziza endweni zokuhatsha yabo ngendlela bekahatsha ngayo ihlelo lakhe nami bengifuna ukuzibona ngihatsha ngiyela so now ngalandelela indaba ye-communication le yabona ngayokufunda And that was after matric, ne? that was after matric Yeah. akhange ngifeyileke mina esikolweni sole ngathoma isikolo from WhatsApp 8 to standard 10 yeah so ngemva kwalokho-ke nga-attend ama-course la amancane Ihulupheko uhatsha, ihuluphelo nalo ngaleso sikhathi. ihuluphelweli kuhatsha mara ngathi mina ngiyaziqala kuhle kuhle benginekareko ngaphakathi kwekoro yokuzithabisa Aha. mara ngithanda khulu i-television yabona okay. mara ngibona umhatsho kukula ekune-space nala kunesikhathi khona ukuthi ungena uspende 3 hours then u-interview abavumi and then ukhona ukuhlangana nomuntu like one on one like ukhona ukukhuluma nomuntu okulaleleko ngaleso sikhathi umuntu lo yakwazi ukusikima enze umehluko empilweni yakhe yabo so ngayibona ukuthi inamathuba okudlula umabona kude iye kumabona kude uyakarisa ngoba kunemali begodu vele TV anyone nanoma kuphi eSouth Africa namkhana ngaphetsheya kwamalwandle because amanye ama program bayakhamba bayawathengisa kunama opportunities yabona mara ngazithola ngithanda umhatsho ukudlula umabona kude yeah Thatha amakhosi womhatsho. so now ngaphambi kokuthi ngenze i-radio broadcasting eDamelin Yeah. ngenza i-call center eCornerstone ngemva kwalokho nga-attenda ama-workshop ngenza namanye ama-short courses abo-public relations wama-short course akhona and then ngabuya-ke ngayokwenza i-television and presenting eScene 5 casting kulapho-ke ngathoma ukufunda khona nge-television ukuthi ibereka kanjani ngaba nekareko khulu and then bangifundisa nokuthi i-theater ibereka kanjani yabona nayo ngayithanda So wenza i-television before wenza i-radio. yes Okay. ngenza i-television for ngenza i-radio then kula ngithoma ukuhlangana khona nabanye kade ngibabona e-TV kula ngithoma ukwenza khona ama-extras kubo-generations kubomubango ngasikhathi ube ne-cameo role nyana encane sebakunikele nje line So wenzile ama-extras bo-generation? yes Oh. And then that was before radio, you said. that was before radio Okay. And then? yeah ngoba then ngaya isidingo sisadlala-ke lapho ngihlangana khona nabo nenye indoda bengifana nayo khulu beyidlala angu-Pansels Mataba noTshepo Maseko yes so now ngathoma ukuhlangana naye lapho sithoma ukukhuluma sithoma ukubuilda ubudlelwano sinaye ngoba ngathi nangifind out ukuthi wenza nama-voice overs ngathoma ukuba ne-interest ukuthi manje ngifika njani ama-voice yabona so now into ye-television iyakhamba iyaphela ngoba phela nawenza i-television mde uyokuhlala ngeJohannesburg Yes. and eJohannesburg mde ubhadala irent and ngapha basibhadeli yabo basibhadela bo 150 and ama-150 angeze yakusustain yabo nanyana kuyinto mina ekade ngingayenza simahla mara ngasundruzwa ukuthi la bengihlala khona kufanele ngibhadale yeah Uyirageke into le. I-radio le ingene njani ke yona? i-radio le ingena ngokuthi nangifunda standard 3 tot kwa standard 5 bengithanda ukulalela uFBK vele i-afternoon drive bengangiphundi nakhona bengilalela ngakwamasango eNixdongo bekhaya besinganawo umhatsho yabona so now ngaba nesifiso ngelinye ilanga sokuthi man khe ngiyokufika eOutland Park la bahatshela khona kwenzeka ke nangenza ama-extras ngathoma ngapha yabona musiloka bokuthi kade nawufonela kwestudio inamba studio le ngaba uFBK ukuthi no man ngiba khe ngizokubona ukuthi ngihasha njani ngoba azange ngibone kodwa nginekareko Setup le angiyazi. setup yes wavuma kodwa nakhange ngisamthola namde ngiconfirm ukuthi ngizanile Yeah. ngadecide ngathi Awathe ngiyakhamba kunjalo. yeah lapho umbuzana bekasenza 12 to 3 Yeah. and then FBK enzi afternoon drive so ngafika e-reception ngathi ngize kumbuzana bamfonela bebamthola bathi ne-appointment ngathi nginayo Gada kwazi. gada ngangazi yes so now ngaye ukungena ngaleyo ndlela Thando lendo. yes
wafika ke wabukela umhatsho nokuthi kuhatshwa njani. Yes, ngabukela lokha nabachangechako. Because bano FBK kunento ekade bayenza abahatshi banje abasayenzi ngizwe seyenziwa beyenziwa nguRobert Marawa. No just eyes lokho asenza i67 to 9. Laba baba ne conversation like thina sibiza ngokuthi udlulisela omunye indaba yabo, so kusho ukuthi nawuphetha abalaleli nawuphetha umlaleli umdlulisela kuhle kilo umkhuthaza ukuthi okay bolalele mina from 12 to 3 njenganje mde ulalele u3 to 6 you hand over ngelimi lesiyeni. yeah okay kodwa ke bakulisa uhlala akenge bakunineke ni wahlala ke bangilisa ngahlala ngingene ngiyokubona umbuzana phela nje sekungena uFBK. Yeah. Kuhle umuntu engimfunako naye. uFBK ongenako. So ihliziyo yakho imhlophe ngaleso sikhathi. Yeah, and manje umbuzana uyaphuma. Yeah. Ngide ngiphume nombuzana ngithe ngize kuwe. Ngaphuma nombuzana. Yeah. Ema security napha ngathi ngiyabuya. Ngajikela umbuzana etaxini ekade imlinde ngaphandle ngabuyela esitolo. Mbala wabuya yeah. Ngakubona uFBK nakenza ihlelo lakhe ngathi woka ne radio yenzeka so. So now ithando lomhatsho lohatsha la developer la bengabona ukuthi okay mus kuhle bekosa ngekwenza iengineering from esikolweni then ngathi no man angibuyele ngenze indaba eradio ngendlela leyo ke ngaqina ngiyokwenza iradio broadcasting eDamelini. Umsanyana omncane ngaleso sikhathi akungitshele ngesikhathi sakho sesikolo yo high school days mhlambe akuziphatha kwakho lapho nokulelesa kwakho akuzongidlebela kune sika nje ososikhumbulako wakhe wasenza esithi namhlanje usiqala ukuthi ngimo wenza njaya. No yabona esikolweni hlalithwa thina besiboma jivan besijiva isipantsula, so now into yokukhula nepopularity le sikhule sinayo yabo because from standard 6 to standard 10 solo wena uyajiva solo popular ene kula ngibone khona ukuthi abantu bengubo bathanda umuntu popular ene mina phela ngimuhle ehlalini so now bebathi nabangiqala ene bengiqhina lokho yabo udadewethu bekangiqhina vele ngimbatha nakuhle bobo dreadlock yes yabo intombi ezithi thando ngikhamba nawe uthini bokubayi iye bengingubhayi yabona. So ingoma iCyprus Boys ethi ubhayi biyabulala iliqiniso ngoba into engifundileko ngokuba ngubhayi hlalithwa ukuthi ipilo le sometimes angi-understand ukuthi ifunani ngoba ungafocus esikolweni ne into zama relationship zikubethe health man like ungafunda uqede uye university ube sharp ufunde uthola umbereko ube right but relationship wise bad uzibekele lapha because into elis nazibhedako so awuzazi awunayi street life education there because awukayifundi into ele from esikolweni awukayifundi emakhoneni wena bofocus encwadini uthini-ke uthi umuntu akazithathe zonke khambe nazo zombili nje ene akusikaningi ukuthi ungazithatha zonke kukhona okuzokudelay yonke ukusalela it's either uexcela ekubeni street life education or uexcela ngesikolweni yabo not unless when you decide ukuthi okay engifuna ukuthi kudelay ngikuphi mara okubhlungu ke njenganje ukuthi aba excel esikolweni ngikhuluma nawe namhlanje abanye babhubhile ngendaba zomjolo because akayazi heartbreak uyithole sekamkhulu you understand abanye bacommit ama society abanye bayazibulala omunye into le uyathoma uyazi because bekathanda umntazana lo mara umntazana lo nje sekamtshela ukuthi mina Joe ngisaphumelele ngizibonela uthando mahlangu. You understand? So now into le imenza ukuthi azibulala. So now a street life education ya excel lapho but imfundo zakho ziyaselela because nanoma kade uhlakaniphile awusatholi awusabethe ngama flying colors phazamiswa ngilo yamuntu. You understand? Isikhathi sakho usispenda ustrategize ukuthi okay nangifuna umntazana lo mntu ngenzi ngimngene so kuhle ufunda marketing net ayika formalize Mnaka baba Thando Mahlangu umtshotshozeli welimi nesiko lesiNdebele nasibuyako sinaye ngifuna singene phezulu ukuthi kufika phi lapha into zingaka abantu bathatha lokho nalokho yena akhethe ukuthi mina ngiyokujamela into yekhethu into kaNdebele.
vele phezu kwe-podcast yethu sukile buti sikhoza kodwa mbukele kizo zonke indawo lapha sikufinyelela khona njengoba lapha ngihlathulule mntwana khaya ngikhamba nekutana lapha ngikhamba nothando mkhalangana mahlango omntungwekosi mahlango wenza i-TV wenza i-radio ngiyavuma ukhanuke nani ne-engineering ne-engineering ngenze ne-call center wenze ne-call center ngenza ne-project management for 6 months yeah nakho-ke umahlango selatholakala amchochozeli wesindebele limi lesindebele ngiyavuma siko lesindebele yendebele nje lilokho uboneni echodako emandebeleni eyakusikimisa wathi lapha ngangangena akunamuntu ozongena yazihlalithwa emandebeleni kuchoda yonke into ngizokuthomela yona ngama segment ne ngoba bengenza public relations ngenzela uZodwa Mabhena ngenzela uThabiso Mulopo ngenzela uThuli Bathi ngenzela uWilliam Chiyana uWizo ngenzela uDimen Sithole so now nangibasundruzako abantwaba fanele ngithengise ilimi lesindebele ngaphambi kokuthi ngithengise bona yabona ngizokuphahlela yona ke ngikwenzela umzekelo uZodwa Mabhena ngithengise ilimi lesindebele ngaphambi kokuthi ngithengise umvumo wakhe ngombana avuma ngesindebele ngombana avuma ngelimi lesindebele so now nangize no Xoliswa Shabalala umunye naye wenza public relations ama-artist akhe athola i-interview msinya ukudlula mina engiwamanager ene wami engwenzele public relations blind abetha la wakhe bangelwa yini lo mara wakhe avuma ngelimi lesizulu ngoba yini ene nama motivational speakers our manager ko avuma akhuluma ngesizulu yeah mazulu yabona yazi lokho kubangelwe yini ke kubangelwe ukuthi iSouth Africa le ngendlela enzinze ngayo ithethe umnotho yawakha ngaphakathi kwamalimi i4 English Afrikaans isiZulu isiXhosa and now amaZulu namaXhosa athena wangena enkhundleni azange avalelana bavulelana yabona babizana ukuthi bakwazi ukugqwala la ngaphakathi and then bakwazi ukuvulela namanye amaZulu and then okwenze yonke into le ukuthi ibe West iSABC iSABC public broadcaster hlalito and njengoba kwe public broadcaster nje ithi imgomabo ithi sizokuphatha wonke amalimi ngokufanako nangokulinganako we will tell your story in your own language kodwana ikhuluma ikhuluma intori ikhuluma yonke into ngamalimi amane la so now automatically umnotho uba build around amalimi la so now isiZulu siba ne platform ukuthi anyone ovuma ngelimi lesizulu namkhana ngelimi lesixhosa uba popular msinya wenza imali msinya because already into le ilima likhulumako liku-public broadcast liku-public platform liyaziwa nathi sithi singasizwa isizulu namkhana isixhosa silandelele into ayithengisako abozahara abonathi abontando bavuma ngelimi lesixhosa aboJeffrey bebakhona esibazi ukuthi bablind ukudlula lapha mara abakhona ukuthola iplatform ngani ngebanga lelimu abavuma ngalo yabona so now ngathi ngihlezi ngiwani ngathi mara kucala ke ngifundile iye mara into enganamali lilimu lesindebele so now ngaphakathi kwelimi lesindebele mte kube nomuntu ozokusacrifice i-lifestyle ozokusacrifice impilo yakhe ozokusacrifice ama-relationships ozokusacrifice i-financial power ozokusacrifice nje anything because mina hlalithwa ngimuntu ofunda incwadi ene ngimuntu obhala incwadi so now ngithe ngiyalandelela ihubhululo engilenzako liveza ukuthi i-revolution enye nenye yadoswa phambili babantu abatsha
namachuguluko enziwe babantu abatsha qala musi story sa 1976 bezikhona zonke im-political party kodwana ayikho eyabhala ukufunda nge-Afrikaans ayikho ebeyilwela ukuthi i-Afrikaans ingangeni enkolweni kodwana kwalwa abantu abatsha kwalwa abantwana you understand so now I understand ukuthi okay ngisesemncane so I have nothing to lose exactly yabona so now that's why ke ngakhona ukusikima okay okhunye ngiqabanga kohlalithwa ukuthi man nabo gogo nabo bamkhulu into lena sengilandelelako nje ngoba izipho esizilwako zibudisi ulwa tot bowulwe namandebele ulwe tot nomndeni akho bangazwisisi ukuthi mara into yenzako le yini qala musa abantu babalabala ngawe emhathweni abantu babalabala ngawe endleleni kanwenzani ukoma ungayilisi into yenzako yabo nawulalako ulala uthi ngiyayilisa ekuseni uvuka sonendlela zokuthi into le ngiyoyithuthukisa ngiyokulwa njani ukuya phambili yabona igadango lakho lokuthoma yes angithi ukhulume nomkhumbulo wakho wathi umkhumbulo wami yeah mina njenganje igadango engilithathako ngileli yeah lapha kunye abantu ngasangibala ngiyavuma igadango lakho lokuthoma walithathako ekuthatheni le indlela yokuba mthothozeli wenzani hlalithwa igadango engalithatha kokuthoma ngikhumbula sivunula sinosikhumba lamasango sivunula kokuthoma ngamaMpumalanga Sunshine Media Awards egada seMetlibek phuma kubani umkhumbulo lo obuya kimi uthini kusikhumba kusikhumba ngeza sengiza nevunulo yakho neyakhe yeah okay ngisuke ekhethwa ngiyokuthenga ingwane ezigwaliwe kwezi esizigwalako mara nangifike eMarabastad azange ngisaya ukungena engwaneni kwaba nenothi ngangena kubo dokterini besinto ngabona ngena lapha bathengisa khona inkhuma bathuka angazi nami ngasiwa yini ke lapha net nangena eminyango nasi isitithirimba kithi nasi into engifuna ngidobha isitithirimba ngaphambilini kuyafika into yokuthi wena uzofuna isitithirimba ayikho azange mina ngizokuhamba ngiyokuthenga isitithirimba mina ngifuna ungibhada so kuyafika lo phezu kokuthi ngawela ngabheja ngathi isitithirimba ngeze ngisasimba yabona so now nangena lapha nasitithirimba eminyango ngiyastop nangijika so awunaka amasasa hawu nasi into alright bengiyakhumbula ngithi mara sinamarazo nengigolana hayi siza kumbatha nazo bengithenga into yazohlalithwa ngabona ngaspenda 30 minutes eMarabastad shuthi ngangena ngaphuma ngakhwela itaxi engihlise nangifike ePitori ngayikhwela yabuya yeza ngekhethwa so now usikhumba nangimkhombisa ukuthi mnganami nanzi izinto engikuzele zona sizozimbatha ngama-Sunshine Media Awards sekuma Sunshine Media Awards nje niyathoma nenongibatha njaya siyokuthoma ukuvunula njaya siyokuthoma ukuvela na chachalazi kwenzakalani ke napha abantu bayanibona abantu banreceive njani ke banamukela sakhamba bese ayokungena istage yayibona so now abantu abaningi sangibazwisise nabo kwenzakalani yabo ngoba besihelebha lapha kuma-Sunshine Media Awards senza ama-preparation nabo mara jikijiki sesivunile bathi manje bobani labo ngiyakhumbula ubaba Flomi Sikhosana bekasesekhona naye uMawulindiwe Mahlangu ofunda indaba kuKwekwezi barare kakhulu man sithukuthi sarara woke umuntu sise stage ngoba okhunye kwabarara kakhulu hlalithwa ukuthi ingikholanezi ngezomuntu oyi-1 ne ngisimbethe ngapha ngesidlini usikhumba umbethe ngesinceleni so esinye isihlanza asinangikholana esinye ucabanga ukuthi barara kulokho khulu mina nosikhumba nasijame so siba umuntu munye yabo ya ngoba umbethe ngapha khona ngapha so now barara ukuthi amasokana stage bobani bambethe nengikholana cala bazimbethe njani uyayibona so now into leyo kusuka lapho
yazithathela la ihlangothi ke nazikhambela yarhatjheka ngentwele ku-social media. engifuna ukukwazi ke nakho ke lapha ngithola ihlangothi elithi abantu barareka abantu nabarara bakhona manje ngibarareka abathi kuwe mhlambe namkha kumasango bathi masokana rakelani phambili lenenza uyihle awa bekho yeye yeah amandebele khethu asithuka kakhulu hlalithwa uyabona ngathani inhlamba bezinamathela ngazikhona kima ngawe uyazibona nawe ukuthi ngathana kuhle into le bengasingiyabokho nabobamkhulu ngakade ngagive up ngoba nangilandelelako nangenza ihubhululo nje bekunobamkhulu wami ovunula njengami ene into le ugogo nginasikhosana uyithola ngemva kweminyaka emithathu sengiyenza angazi naye imbuyele njani ukuthi mara umntwana lo kunobamkhulu wakhe bekenza nje so now nami sengiba nekareko sengenza ihubhululo ukuthi mara ubamkhulu lo ngimuphi uthi akaphili ngaphakathi kwami uphila ngaphakathi kwami awukathiyelelwa wena awugoda ukuthiyelelwa ngikathiyelelwa yabo mara yabona thina sibabantu abakhamba baye ebantwini yabona bazingala kwaba uthi uhlangana naye umuntu akutshela ukuthi umberego wenzako lo unikela ngobamkhulu wakho ene nawe uthokozako mntu uyothokoza kuphi ngoba ubuya ngakwamthimunye ubuya ngakwamahlanga so la uyakhona mntu uyokuthokoza emlanjeni ngoba ukhona ukuya ngapha ungayi ngapha waya ngale akuyafana nakhona mntu uye kuphi uyabona so into engiyenzako lehlalithwa njengombana ngisayiraga namhlanje bengifuna ukuya lapha bengifuna ukubuza ukuthi sewungiphendulile bengifuna ukubuza ukuthi nakho kuyatshengisa ukuthi njengobana ngiphendula ukuthi akunamuntu owathi siyanisekela rakelani phambili kodwana narakela nayo phambili ucabanga ukuthi khuyini okukhuthazileyo ukuthi urakelani phambili ongafuna mbona so ungiphendulile nakhona ukuthi ubona ngathi kuneqhegu eliphila ngaphakathi kwakho kwaba nesikhathi lapha utlola khona incwadi nakinjengemhloli hlalithwa ngathoma ngokutlola incwadi yokuthoma ethi Do More Talk Less Clever kula kungena khona i-street life education sekade ngikutshela ngaso ngaphambilini because mina i-street life education ngisimasterile kula ngifunde khona yabo yonke into engiyenza namhlanje nokubekezela nokusunduza ngamandla nokulwa inokujamela into yami ngiyifunde endleleni akusinto engiyifunde ngaphakathi eklasini into engiyifunde ngikhamba yabona so now incwadi yami le yaba about street life education la sifundisa khona laba ezange bafuna ukufunda street life education now sesibathengisela knowledge sesibathengisela ilwazi sithethe salipackage sabathengisela lona ukuthi okay ipilo uyiraga ngalindlela yabo umjolo uraga ngalindlela umjolo uright muhle mara uyakonela isikhathi ngasikhathi yabo i-education i-right mara ke i-education esifundako i-wrong angazi uyangizwisisa i-education i-right mara i-education system i-wrong so it was designed for umuntu onzima ukuthi afeyile that's why hlalithwa akunamuntu noyi-one ophuma esikolweni wayongena kesinye isikolo oyimillionaire namhlanje yayibona nawenza ihubhululo ama-millionaires nama-billionaire amaningi adrop out unless umuntu lo wabuyela esikolweni ngemva kokuthi athola ama-million la mlaleli mbukeli mnakano Fanezile nomsweswe qalana nayo ngikhuluma ngothando Mahlangu ake sigijimele intolokoti sibuye nasibuyako sifuna ukwazi amanye amahlangothi wakhe ngoba uzakukhumbula ukuthi ungene endweni zabo aranda lapha sekwafika umuntu ufike njani yena lapho bekube nengubona siya ngemva kwakhe ukuthi ufike njani lapho singakhohlwa ke siphethe podcast yethu sukile buti kwambala sibuyele ku podcast yethu isukile buti njengona bese ngihlathulule mntaka baba sisesenayo ikutana sisinayo uthando sisesenendoda enesibindi lapha endoda engena lapha kungangenwa khona ikhe waveza angilise ngabomle imbatho lakho abantu bakuthandile ukuthi alikalungi nami magama le wrong wrong in the sense that yes bal relator nesokana
Elgodukayo. yeah Awugoduki wena. iye Kade wawela. ngiyavuma 2005 Uziphendulela uthini? yeah ngithi mina hlalithwa cala musa nangabe uthi ngendlela engivunula ngayo le i-wrong umntwana endebele uvunula njani ngaphandle nje ukuthi nimbathe western ngendlela kuvunulwa ngayo umntwana wendebele umbatha njani hlola ukuthi abobamkhulu wakho nabokhokho babo nabobamkhulu babo bebambatha njani ngaphambi kokuthi kufika amakhuwa la that's why nawuthi uyaqala namhlanje konje yini ebhebhula umntwana le Isilwanesi. awa Ujoyine imbeleko. imbeleko Yeah. yenziwa ngesikhumba yayibona so now wayenziwa ngesikhumba mvanje amakhuwa ayibuyisile that's why ubona abantwana namhlanje bababhebhula ngaphambili ngale yamachila le shukuthi amakhuwa athethe yonke into ekade yenziwa mAfrika mndonzima bayiphendulela qala musinathi umbala lo uzwa namhlanje kunamandebele aclaim ukuthi ikumbesa kusiyo yethu imibala lengeyethu abogogo bethu imbala le bebayenza ngehlabathi bebayenza ngegwari bebakhama bayogubha bahlanganise kuphume imibala le so now amakhuwa ngokuthi babotsotsi vele mikhwenendre into le yonke bayeba babona ukuthi okay amandebele aberegisa imibala le nawagwalako nemigwale nabo so now mtesiyithathe into le siyenze ukuthi amandebele akwazi uyi-owner ngoba i-culture yethu hlalithwa inemali eningi simandebele kuhle ngasi-rich mara-ke imali ethu le iyaphi inkomo sizithengaphi ipuphu siyithengaphi ivunulo siyithengaphi iminqamo le ithengwaphi uyayibona iye siyaphothela kuyaphothelwa siyagwala ngempendre impendre sizithengaphi Ekungikho-ke mkhalangana ekungiletha embuzweni olandelayo. Ngamagama kungebangelo wena wasikima wathi angilandelela wona makhuwa la ngendaba ye-Aranda. ngiyavuma Ufika njani lapho wena? sikwazi nathi ukubenefit Ufika njani e-Aranda? entweni le ngifika ngemva kwesiwuruwuru esenzekako se-Boulders la ngizakuqothwa khona ngivunule ivunulo wami engivunulako le yesindebele Sisayana lapho. so now ivela njani kunomrhetsha uthulani mrhetsha ene okuhle ngayo ukuthi isibongo sakhe usichangeile vele na uye home affairs kunesibongo sakwamrhetsha njenganje ingasi sakwamahlanga so okuyinto nathi kosasiyenze kuhle abomagobholi ngoba na ungathi uyaqala imbongo zethwezi bekungeze kwenzeka ukuthi kube nomahlango ongaka kunabobhoholo ngebakwabhoholo akusingabomahlango mara ama-ID wababhale mahlango Yeah. kunabomrhetsha Yeah. i-ID zabo zibhale mahlango kunabomagobholi i-ID zabo zibhale mahlango kuhle into le yonakalaphi asikimeni hlalithwa abantu abanzima basikime na ungumagobholi ukwazi na ukuhlolisa amagobholi yayibona so now into lesi babantu abanzima hlalithwa sikimeni njengoba kade ngikutshela nge-education system ukuthi yonakele design for ukuthi umuntu onzima angabi sihlakaniphi namkhana angakhona ukuzilawula Ngiyakuzwa. yes Aranda. i-Aranda le ivela ngothulani mrhetsha mrhetsha lo nguye ongihlanganisa nabantu be-Aranda ngemva kwesiga se-Boulders Yeah. babona ukuthi linye kuphela isokana e-Afrika iSouth Africa le yonke neAfrika njenganje ovunula ivunulo yekhabo yabo ovunula isindebele angaba nenhloni ngayo. ngimngedwa ovunula ikumbese yabona babona ukuthi no man umuntu lo asimenzeleni yakhe ingubo so ingubo le njengombana uyibona nje ngidesigne noNqobile Masuku okunguye engigwala naye sahlala phasi sayidesign kuhle ingubo le njengombaniso inengubo yesibili ezako ezoba ifeaturesana ezoba mabala kuphela ngoba siyagwala sithena siqala into yomgwalo lesayibona ukuthi
into le inemali man nangu Dr Esther Mahlangu uyakwazi umphilisa uDr uNosinko waziwa ngomsozisi waMahlangu iyamphilisa naye noma uEsther Mnguni naye iyamphilisa so thina sibabantu abatsha sibuyeleni emasikweni njengombana uma uFrida hayavume athi asibuyeleni emasikweni so now sayithatha into le sabona ukuthi okay nathi sibabantu abatsha kufanele siyenze into le qala musihlalithwa ngifundile mina indebele elihlakaniphileyo isingisi ngiyasazi ngiyakwazi nokusifunda ngiyakwazi nokusihlola that's why nginencwadi ezihlanu namhlanje mva nje ngenze indebele coloring book engiyenzela abantwana ekwazi ukubafundisa ukugwala ekwazi ukubafundisa amabizo wesindebele ngoba ngikutshela ukuthi i-education le ifundwa nje ayikho begodu iyasifailisa ngoba ifundisa abantwana ukukhohlwa amalimi abo nangabe sithi umntwana ufundile kuma private school akunasindebele sifundwako lapho hlalito you understand so now nasithi umntwana uhlakaniphile umntwana ukwazi ukukhuluma isingisi banibiza ngabo daddy banibiza ngabo mama usukela into yekhabo usukela isiko lekhabo elinothe kangangani ulandelela lesele is saturated engasenebhebhe engasenamangeno so now bakufuna ukuthi usuke esikheninwa bakwazi ukukulawula qala musina ulahlekela ilimi ulahlekela isiko and na ulahlekela isiko lakho shukuthi ulahlekele ukuba nzima kwakho gamari singisi ungasikhuluma hlalithwa kusala ungeza wabalikhuwa and amakhuwa ngeza recognize ukuthi ungomunye wabo Mahlangu ukusikima umdlalo yes wakamabona ukuthi nyaka opheleleko wasihloko esithi komkhulu umdlalo nawusikimako uthando utholakala ngaphakathi umeluleki welimi ngiyavuma wesiko ungaphakathi unzinzile kubuzwa wena ngesiko kubuzwa wena ngelimi ngiyavuma ufika njani lapha hlalithwa la ngifika njani ngifika ngoba ngimchochozeli welimi lesindebele ngilwela isilimi lesindebele ngilwela ukuthi simandebele sibe nomdlalo ngaphakathi kwetelevision sibe nama presenters ngaphakathi kwetelevision abavumi bethu umvumo abo na udlale kungaphakathi kwemihatsho ekhona le eSouth Africa khulukhulu ngaphakathi kweSABC ngoba ngiyo phethe yonke lento le yabona so now la ngifika njani ngaphakathi komkhulu ngadoselwa ngu Dr Duma Ndlovu ngadoselwa nguye straight ukuthi yazi ngangidosela ngabona ngathi warareka kuhle watuduma okay na ngathi ngiyabhudanga yabona vele bekungabo 5:30 uyangidosela ngiyayibamba ngiyabonga into 081 hey funani kubani mara ngibamba ngithi ngithanda uMahlangu ngikhuluma kwande ngizwa sawubona thanda uMahlangu ngithi akwande ba uthi ukhuluma noDuma kaNdlovu ngithi yabona sengithoma ngiyasikinyeka wahlala kuhle ngithi hayi khona ngithi alright ngapha ngifuna ukuzithoba ngapha ngifuna ukweqayeqa angimazi ungidoselela mara the fact ukuthi ungidosele hlalithwa yabo kuyatsho ukuthi no man kunento eyenzekileyo uthi no ama number akho ngiwathethe kuThamsanqa ngithi alright uthi angazi ukuthi ungaba nesikhathi nini uze ngeJohannesburg sinama audition komkhulu kunomdlalo wesindebele esiwulethako sizwile batsho kadulila siba ukuhlangana nawe sine production sizokhuluma nawe sibone ukuthi singaberekisana na wathi ekugcineni hlalithwa wathi mara ukuberekisana siyokuberekisana okay yayibona so ngathi nangithethe ukudrop umaliledinini loya ngayibetha yachinga ekhaya ngafonela uma wathi ideal lapha ngiqedile la ngiyokubareka ngathi straight wagijimela khona ke ngoba ngemva kwamalanga amabili ngoba beka ungifonela songo losithathu uthi ngize ngolohlane eJohannesburg ngenza amana ukuthi u7 uyongibethela ngeJohannesburg ekseni ngahlala tot ngo5 sahlangana sahlala phasi sinobaba uNdlovu sakhuluma neteam yakhe yonke neteam yakhe bengizwa ukuthi akusimuntu ochuda intombe mara wangibawa isithombe ukuchuda na yabona ukuyihonyeza nazwana ngakho konke sazwana ngakho konke hlalithwa ngoba
mina into ekade ngifuna ngathi mina umdlalo lo mina kuze ngibe hlangana nabantu abangaphakathi kwakhona ngiba ukuthi yokushudela kwaNdebele ngiba ukuthi kulingise amaNdebele ngiba ukuthi kuberegiswe izindlu zamaNdebele ngiba ukuthi umnotho lo oza nokuyokuchudwa uye eMandebele uchinge eMandebele ngale kwalokho yami payment kamari ningangibhadeli net nje kwenzeke konke lokho ngoba ngazi mina hlalithwa ukuthi umdlalo lo nawuchudela kwaNdebele abalingisi bakuthola opportunity ama taxi drivers bakuthutha abantu ama location imizi yabantu bakuthola lapho yabona kuhle bakalandela phezulu kweslogan sakho saku social media esithi we want amaNdebele on TV yavo ngebanga lesikhathi ke ethando aseqemsinyana sigene la Midrand yeah Boulders yes usuka la siberekela kamnandi nganami Yeah. lokuthonyako yeah uyokuthonya bobhaje bomvu eMidrand bawufuna neMidrand lalela ke hlalithwa yabo thina sibabantu ne-social media yeah nge-social media le siyaposta siyaposta siyabereka sinabonqobile masuku endleleni apha kuvela kunabomna kwethu abanye abaproduce iteki elibizwa ngokuthi impahla yebo so now bafona bade siba ukumbathisa udade lo bakhuluma ngonqobile masuku siba umbathisa iteki lethu impahla athengise ngalendleleni yabo ngechudu ke thola ukuthi nami ngifonele ngo-DJ Clio ke because asiyokwenza ingoma naye kunengoma esigadangisileko no-DJ Clio ethi Magobholi yabona so now ngelangelo sithi hayi mana sihlanganise into ezizombili sikhwele siye Midrand sithome ngocollect iteki ngemva kwalokho sisuke sithi okay ngendlini besiloku esihloga amathijo singene ngaphakathi kweBoulders sizumana neclicks ke la ikhona yabona yeah hayi mana abantu bakhamba basilochisa abanye bachuda nathi kanti kune manager yeBoulders ingaphakathi kwesinye isitolo sokudla la yeah for sizokujikela ngaphakathi kweclicks net nasiceda ungena ngeclicks kugijima ama security ngemva hayi man ibele thina siyamrarekele sithi mara alright ugijimelana umuntu lo sizumana namathishu ngaphakathi kweclicks asiwathola indoda le ye-security le ihlangane nathi ngithi ubereka la no man sifunana namathishu siba usihelebhe uthi i-owner uthi i-owner yala ithi batsho uhlukumeza ama-customer akhe Ubhunubhunu. batsho ubhunubhunu ngithi mina kuye ngibani owner le uthi nange emnyanga ngithi khaba umtsheleze la kanti ucinisile dayimani ezeba achingele siyaqhubeka thina dayimani nakavela la ubhaje bovu avela athi ngithi nangi dayimani umhalabeli ekhaya ulochisa mina yeah ngithi ya into le yangidelela ngibiza nangomhala yasuka lapho kwasuka iraranwe la kwasuka iraranwe la ngechuduke thola ukuthi unqobile masuku uphethe ifone yabo uyakhona ukuyigadangisa into le yeah yazokuvela ke nokho yakwatisa for isokufika ekhaya kanti ngakusasa kwakhona kwaNdebele kuzokuhamba igezi lokho kuhlathuluka ukuthi amaNdebele kade sela kwamukela wabona ukuthi muse alwa kangangani bese le bakwamukeleke kwanje sike sikithi isikhathi mntwana kwethu indaba zakho ziningi ngikhulu ngibonile uvele kuma radio 2000 uzwakele lapho kuma interviews kuma TV channels ngathi ungene ku TV ne ngiyavuma so idomo lakho libe phezulu khulu ngokuphakamisa kwakho isiko nasi into engijuda ngaphambi ukuthi siyivale njengendoda yeNdebele ngiyavuma ethanda isiko ngiyavuma uchoda ngokuthatha ngiyavuma unayo into yokuthi la ngelinye ungathatha umfazi wakho umuzi nginayo hlalithwa ne yazi umraro yini umraro sekutheni kube into le yangifikela eli ngakade ngathatha ene mina isifiso sami ukuthi umntwana nami abe nomntwana anabo 16 17 ngoba ngifuna ukuthi nakathi 21 kube nangabe unesifiso sokuba nabantwana abayi2 or abayi3 kube sekanabo then akwazi ukuragela phambili ngemfundo zakhe
akwazi uku-enjoy impilo yabo. So thina abantu esinganamali into le isifikela ngenye indlela. So that's why mina bengikutshela nge-education system ngoba into le yi-program iyasiprogram ayisiprogrami kuhle ayenzi asivezi ukuqakatheka komndeni yabona ngendlela engavezi ngayiqakatheka komndeni uthi ukhula bakutshela ukuthi hey ungabi nomntwana funda ufocus mara nase umkhulu ke umntwana uyomkhulisa nini you understand. So hlalithwa Game 5 zaka October senza iNdebele Heritage Market eSheldon Lodge lapha ke sobe sipromota khona yonke into ephathelene nobuNdebele kunamanzi ezako iKwaNdebele Still Water izokuphuma njengombana kunethosi la iKwaNdebele Still Water nayo iyeza sepromota kunama products kaThando Mahlangu we-car wash afana nethoseli fana nethosi yeah sizokuberekisana siyakhuluma noJali ukuthi amanzi la singawakhiqiza njani yabona kodwa amanzi la ngithomile ngikhuluma nentolo ezikhulu ezikhona ngakwaNdebela ukuthi amanzi la ayokungena ngentolo ngoba intolo ezikhona mara zisibenefit vana bathi uyathukana mina hlalithwa mina ngithukani mina ngikhuluma amaqiniso into ekade ngikutshela yona leya ukuthi ngazidela ukuthi nobudlelwana kamare phele nase ufuna ukulungisa into ephethelene noNdebele ephethelene nesiNdebele nangabe kufanele ngilwe namandebele ngilwa nawo ojame endleleni ukuthi wena uthuthukise yabona njenge plus boys yacho na ujame endleleni into le yakubetha vele ngenza njalo then bese ngiyararanwa ke Thando nginamathele phezulu kwesiko ngoba vele ulisiko wena yes nelime yes khupha umlayezo unqophise emntwini omutsha ngesiko lakhe nelimi lakhe mntu mucha nendabuko yakhe mntu onzima umndeni uqhakathekile kufanele wakho umndeni kufanele uthi na uthoma ukubereka uberekela umndeni wakho ubuya kuwe yabo ngikho kufanele ukuthi umuntu onzima athathe anabo 18 19 ukuthi nakathoma ukukhula akhulele ngaphakathi komndeni akhulele ngaphakathi kwesystem yena ayakhako yabona na uthoma ukwenza imali idumo lingagijimela ehloko uyazi ukuthi kunomuntu oberekisana naye kunomuntu obambele naye kunomuntu uthi na uhlezi naye akutshela amaphutha akho umuzwe ngoba abantu bendleleni bangakhona ukuhype hlalithwa ulahlekele into onayo ngento engekho. So now isiko liqhakatheke kakhulu kwamambala ilimu liqhakatheke kakhulu kwamambala ngoba isiko nelimi ziyakhambelana zifana nenaliti nomncamo azihlukani into lihara nenaliti into zombili ziyahlangana. So now ukukhulileko uthethe namkhana uthethwe ukhona ukwakha umndeni wakho na ukhona ukukhulisa ngezakho indlela hlalito ukhona ukukhulisa abantwana bakho abantwana bafuna umbelethi abe happy bafuna ababelethi aba happy. So igeneration yanje hlalithwa inababelethi abangasi happy. That's why kunama divorce kunama heartbreak kangaka umndeni awukahleliki kunabantwana ababhema inyawo uthola umntwana unayo yonke into ngikhaya mara ihloko akayithatha into yakhe ayibereki ngasikhathi uthola bezimi bakhuluma naye mara ngapha ngekhabo bamakholwa yabona. So into le ayisahlangani abo bamkhulu balwa nomntwana lo vele bathi mdela aniraranise nananruye ukuthi nani nikwazi ukuhlukana bese ngicabangela esikhathi ngiso sinomona thana yeah unamezwe ukugcina ngena ngiyakubona usafuna ukuxoxa kokugcina ukuthi inchaba zangaphandle ziyangithabela inchaba zangaphandle ziyangigugela phezulu kunemikhatsho engifunako yangaphandle hlalithwa ngokuyangami ngabe nje ngihlala ngeDurban yabona kodwa into yesiNdebele le ingenile kimi inzinzile awufuna ukuhlukana nayo unyaka ozako ngizobe ngiberegela eminye yemikhatsho hlalithwa ngaphakathi kweSABC. It's either ngizoba iproducer lapho or ngizoba ngi-co-presenter kodwa ngizobe ngibereka lapho mara isifiso sami or ebekusifiso sami ukuthi ngithuthukise isiNdebele yabona. Thando sikufisela konke ozifisela khona nawo lo msebenzi oyowuthoma unyaka ozako ngathi ungaba yiphumelelo. Mntaka baba mbukele ngapho ngikhaya Thando Mahlangu uzwele futhi isikhathi sibe sincane kuhle usafuna lo muntu usafuna ukubhodla bhala kodwa akaziqedi zonke phezulu kwe-podcast yethu sukile kuthi yes